Chenro mar golo paro ewi paro mar thicho oko jalop jatend piny Rigathi Gachagua nong'ikore e kaunti ma Nakuru tok kweth rowere monjo chenrono. Karan mag od bura nochuno lor chenro mar kawo pach jopiny ka rowerego wacho ni otese mitiyo godo ne gin mabandia. Jopinygo nochokore kendo bago wuothe apaya ma bomano ka gikwedo paro mar thicho oko jalop jatend piny Rigathi Gachagua. Komachielo e kaunti ma Nyeri kama jalop jatend piny wuoke, chenro mar kawo pach jopiny notime bwo arita mager kod obila mag majoni ka jopiny to siro Gachagua odong' e apisi. Ukiangalia karatasi ambayo umeshika wewe mwenyewe na karatasi ambayo nimeshika ni karatasi mbili tofauti. Ile ambayo umeshika imeandikwa pande zote mbili. Ile ambayo nimeshika imeandikwa upande moja. Hii ni kumaanisha ya kwamba kulikuwa na uragai katika hii makaratasi. Ni kumaanisha ya kwamba hata hivi ambao tumekuja hapa inaweza kuonekana kama ni ceremonial. We cannot watch a previous regime do the same thing, and now we are watching this regime do the same thing. So we are here in support of the deputy president because we cannot see our Kikuyu people be removed from government. Wametuletea karatasi yenye haina watermark, haina muhuri, haina nini. Wamesema Gachagua akae, na kama anaenda waende wote na Ruto. Fomu ambazo tumeletewa ni fomu za ukora, ni fomu ambazo si za kiserikali. Tunajua mipango ambao walio nayo ni kuja kusema ya kwamba walituita public participation na tukakuja. Wamezoea kusema ya kwamba we don't attend to public participation.